Yes, kanongera nguhereze ikaze nanone kuri YouTube channel. Uyu mwanya rero uwamamaye rwose mu kuvanga umuziki nka DJ Theo ararembye ku rwego rwo hejuru ku buryo bamwe mu bakoranaga bya buri munsi cyangwa se bya hafi barimo bavuga ngo apfuye ntabwo byabatungura. Aho uburwayi bw'uyu musore bugize rero ntaharindimuka kubera yuko aho bigeze nta rugingo na rumwe rurimo rwihinya, nta nubwo abasha kuba yareba umuntu barimo bavugana cyangwa se no kumva barimo bavuga yuko ari ingorane rwose. Iya ngaya ni amakuru dukesha uwo bita Mico The Best, uyu musore DJ Theo yavangiraga umuziki bya buri munsi. Reka turebere hamwe rero icyo uyu Mico The Best yabivuzeho ubwo yagiranaga ikiganiro n'igihe hano ngaha mu gihugu cy'u Rwanda. Nimba ari ubwa mbere ugeze kuri YouTube channel, reba ahantu handitse ijambo subscribe ukandeho kugira ngo tujye tubana mu biganiro byinshi bya buri munsi bigiye bitandukanye. DJ Theo rero uri mu bahanzi mu kuvanga imiziki akanakora n'ibisumizi record ya Riderman, kuri ubu amerewe nabi n'uburwayi bumaze igihe bumuhejeje mu bitaro rwose. Wumve yuko ibyo uyu musore bitameze neza. Uyu musore w'umuhanga mu kuvanga imiziki yari amenyerewe cyane mu gufasha abahanzi batandukanye ku rubyiniro, by'umwihariko uyu akaba ari we wavangiraga imiziki Riderman henshi mu bitaramo aba yaragiye akora hirya no hino. Uyu muhanzi DJ Theo niwe wabaga uri gukurikirana ibintu by'umuziki hafi aho ngaho. Mico The Best uri mu bazi neza uburwayi bw'uyu mugabo yabwiye igihe ko DJ Theo yagiye kwivuza bisanzwe yumva atameze neza, amubwira ko arwaye tifoyide. Icyakora uko iminsi yisunika agenda aremba, ari nako hagaragara indwara nshya mu mubiri wiwe zigiye zitandukanye. Bitewe n'uko DJ Theo yari yagiye kwivuriza ahazwi nko kwa Kanimba, ari naho yari arwariye, yaje kuharembera kugeza ubwo atakaje ubushobozi bwo kumva no kuvuga. Guhumeka nabwo bisaba ko yongerwa umwuka, none bigeze aharindimuka ku buryo barimo bavuga ngo apfuye rwose ntabwo byabatungura kubera aho indwara yiwe igeze. Nyuma yo kubona ko uburyo bwo kumwitaho buri guhenda cyane, hafashwe icyemezo cyo kumuvana kwa Kanimba bamwimurira mu bitaro bya Masaka kuri uyu wa 20 Mutarama 2025, aho ari mu ivuriro cyangwa se mu ivuriro hifashishijwe ubwisungane mu kwivuza. Nibwo rwose bari gukoresha bavuza uyu Theo. Mico The Best ahamya ko kwita kuri DJ Theo ari ibintu bihenze ku rwego rwo hejuru, ku buryo bakeneye ubufasha bwa buri wese mu rwego rwo kugira ngo abe yavurwa rwose, ndetse n'inkunga y'amasengesho y'abakunzi b'uyu musore cyangwa se inshuti ziwe. Kambwira ukomeze ugire ibihe byiza. Nimba ari ubwa mbere ugeze kuri YouTube channel, kanda subscribe.